Bah là, quand vous allez sur la tombe de l'artiste, Ouais, Karim. Ouais, il y a un de vos compatriotes Ouais. qui était passé hier ouais, à 17h45. Là, Ouais. nous, on ferme à 17h45. D'accord. Et il nous a laissé ça. Il n'a pas eu le temps de Il le n'a pas eu déposer. le temps d'aller poser. D'accord. Bah, s'il y a quelqu'un qui va sur la tombe de Karim, de lui donner ça, à la déposer sur sa tombe. de C'est sa nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Voilà. Moi et mes amis là. Bah, C'est comme pas grave, là-bas, c'est je très vais loin. filmer. Voilà, c'est Nous, on très est loin. déjà venus pour lui rendre visite justement. Voilà. Et puis on Vous va pouvez prendre. ramener- vous pouvez rentrer en voiture. On Et peut puis, rentrer. bah, parce que là, c'est très loin. D'accord. Et puis vous mettez tout ça là. Merci avec beaucoup, le c'est petit très là gentil. aussi. Alors, après, vous montez jusqu'au rond-point, là où il y a la voiture rouge. À l'entrée, vous montez tout droit jusqu'au rond-point. Vous prenez à droite. Il y a des petits panneaux comme celui d'en face là. Je vois le vert là. Là, le vert, qui marque le numéro de la division. Division 97, 19 bis. Le numéro de la tombe, c'est 24. 24 bis. Division, c'est la parcelle entière. 19, c'est la ligne. Numéro de la tombe, 24. Voilà, il y a un collègue qui vous attend là-bas. Il va vous montrer l'emplacement parce que c'est difficile à compter sur cette C'est pour ça que je tiens beaucoup à faire cette vidéo pour montrer aux autres. كن نفرق أما كن مازاليكم بحري فراق يتاويد الريحين خسكن نفرق ولو يبغى نسيواكم وليكسان يغرق صباح العشاء ذا خمام الروح يعوق يحرق كرد يخدم وليار تجقاق يتولي الخيالي أثيني غابر. Donc pour résumer, ma chemin تروح tout droit, au premier rond-point, juste après le premier rond-point, ça se voit droit, c'est l'avenue O. Vous allez tout droit, c'est des divisions. Regardez plutôt sur la gauche. La gauche c'est une division 97. Et c'est pas la peine de تحوس مثل ما خاطر même des motifs au طرف. Donc cherchez plutôt la périphérie. وسعدن داين روحن شمثي دجان أماكن ما زالي الروحي ويعيان تنومي خمغ الحسان ضد الناس أمكان رانا غمي عذاب أثيني غابر. زي فدنيو والوان لهلاك ذيتناوى هاوني يحكان دونيتي هو مشي ثوغال الخطر يحزن ذقمور ذقوري وفان الصورة يفنان الجرح روحنا ديوغال الصحاو يكفان قليل ودغم الأخبار أثيني غابر أثيني غابر أثيني غابر شحال يورك مصريع فسكن داين كل دقيقة وكثير أثيني بعزم شحال يورك مصريع فسكن داين. كانش مني إجماتنا أنا وإجماتنا كاليس ودي فرصيات لافاي وخير لنا ظامي ما كيدير لاجون سيكوريتي يفرق يفرق يقصد لافير ميكو شاري وقصد ديال دي بروتيكين يجاز توصايا ناس ولا دوني نامبورت كي تديرونا هنا كلمة وسيا فوربين نوتر كونتابتيس أنا بلي بريزونتي ملي كتيشار سيتنا تقول ديري فاشنا كومبارازار حتى يا مانانيش بغض ثاني مانانيش داكيا إجماتنا أنا وإجماتنا حتى كوتي فوالا الزوان ولي مانيفيك اسين ثاني ميتي ونز دي بوين ثاقين لي مانيفيك أقلين نكذو جيتاريو يروح لعقليو يهشم ذي تخمم يعوق قلبه مرة في الحبابيو
وذي دقار ماذا حواج تكرد العق مسرحان يزوي الجبيو التون الخيريو كل يوم عندك سواق وزمير نظر من الخير وزمير نظر مرطان زيغ تتصنع كنت مسخير ذا سفوجا كان بوال